Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Loko mi twa swigingi swa ntikelo hi ndlela yaleyo hi loko hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Nkandziyiso lowuwani wu endla hi siku ra 31 Nhlangula lembe ra 2022. Mi ta va mi karhi mi swi lemuka leswaku hi lo sala na n'hweti yin'we ntsena ya Hukuri leswaku ri hi ya eka N'wendzamhala. Ende N'wendzamhala ya lembe ra 2022 a yi nge olovi. Hikokwalaho ka yini ni vula leswiwani na i mhaka ya ku Mr Post, Mr Power, Sikulieza Ndlovu na Benny Mayengani the President xikan'we na Dr Joe Shirimani Khehla va ta va karhi va humesa ti-album ta vona eka n'hweti ya N'wendzamhala. Leswi vulaka leswaku ri ti-album ta vona ti ta va ti karhi ti phikizana. Ende sweswo a hi xihundla leswaku ri ku lava ku ya vona ka nhena leswaku ri eka vakulukumba lava xana i mani loyi a nga ta fika a teka xidlodlo, xana i mani loyi a nga ta va muhluri eka ti-album ta vona leti nga ta huma hi N'wendzamhala. Gazankulu yi yime hi milenge ku va yi tatwa leswaku ri vakulukumba lava hi vunharhu bya vona va ya hi komba yini ke. Swi vula leswaku ri tinkuzi leti hi vunharhu ka tona va ya susana nkani. Un'wana na un'wanyana u ya ku ti kombiseni leswaku ri yena hi yena n'winyi wa xivala. Se eka siku ra namuntlha hi voni vachayi tlhelo vahumelerisi eka Mr Post, Mr Power, Sikulieza Ndlovu va fika va vekela swinepe swa vona va ri estudio xa Mr Post lexintshwa xa Centurion Studio lexi nga eka Ngove. Va tlhela va kombisa leswaku ri se va thewukerini ku nga Misumbunuku. Hi voni DJ Pride loyi ku nga Mpanyasi a fika a vekela xinepe xa yena a ri estudio na DJ Gift na yena a fika a vekela xinepe xa yena a ri estudio. Kasi masikunyana ndzhaku hi voni Hlaude Gupta na yena a vekela xinepe xa yena a ri estudio. Leswi vulaka leswaku ri vanhu lava se va le ku tirhaneni na ti-album ta N'wendzamhala. Laha hi nge zaku hi vona leswaku ri ku famba yini hi le ka Dr Joe Shirimani laha hi ngo vona va hi tivisa leswaku ri album ya Mafamba yi le ndleleni na album ya Dlaya Nyoka na yona yi le ndleleni, kambe a ve se vulavula nchumu hi album ya vona ya N'wendzamhala. Kambe ta va hi rindzeleni ku va hi ya twa leswaku ri vakulukumba lava eka lembe ra 2022 hi N'wendzamhala va ya hi nyika yini ke. Hi ta va hi rindzele hi mahlongati. Leswi swi vula yini ke? Swi vula leswaku ri vakulukumba lava hi vunharhu bya vona swi lava va ya ti nyiketela va tirha hi matimba hi mhaka ya ku hi N'wendzamhala a ku nge olovi ku ya ku tikeni. Xin'wana manani a xi nga tirhi, a ku yi ku sasiweni ka munhu. Se swo lava munhu a tiyimisela a ya a humelerisa vunanga lebyi nga na ntikelo hi mhaka ya ku u ta vuya na saka ra tingana. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini naswona u fike kona exigodini xa Mampela.